ایوار باش بینرن هیجا پیش هاتین هری داوید بولتنا ساعت هفته ایوار دا جنوچا تیوی جوارا پیشکش دکم دست پیکی سنوچا لفنزويلا دو عرض هجن لباي هف بهيزا 7.2 و 7.5 بلاي رودا هری کیم 164 کسان جیانا خوش دستا به هزاران برین دار جهنه فرماندار گشتی قصدا مظلوم عبدی و پارێزگارê حەسەکê نوردین ئەحمەد دەربارەی ڕەوشا سۆتەمەنیە و بۆ هەبوونەوەی دەجریان. جگرê serokê AKP Efkan Ala got ew ê beriya betlaneya meclisê qanûnê pêşkêşî meclisa Tirkiye bikin. û serokê tevgeran wê nû Şaswar Abdulwahid Bang li pedekê kir got bila serokê hikûmeta nû جهه پیمانا وان او ینکه به اون سرنوچه ما امین ها در باسی ناوارو کابلتنا خوب بن کرم بکن لفنزويلا ی دو عرض هجن بهذا 7.2 و 7.5 پلی الپی هف رودا لپایتخت کاراکازی آواهی هلوشیان لگوری آگاهیان دست پیکی هریکیم 164 کس مرن و زیده 900 و 71 کس بریندار بون. لفنزويلا دو عرض هج لپی هفرودان لگوری دانه سازیا لکولین جیولوژی دولتا یکبوین امریکای عرض هجا دسپیکی به دما هرمی ساعت ده 18 و 4 دقیقان ده به مزناهی 7.2 پلی به 21.9 پلی لبنی عرض رودا پشتی 39 ثانیان به مزناهی 7.5 پلی عرض هجا دو یمین قومی پشتی هر دو عرض هجان لهرم نیزی 20 عرض هجن بچوک رودان. سروک دولت آدم کیا ونزویلای دیلسی رودریگرز به داخویانی که راگهاند که حتی آنها 164 کسان جیان خوش دزدانه و زیده 971 کس جی بریندار بونه. رودریگز آنی زمان که جه ایالتا لاگوایرای نکارن آگاهی که شنبر ور بگرن و ایالت یک جوان دورانه که در با هری گران جه عردهجی خوار. عردهج لپایتختا کاراکاسه بو سدما پانیکا مزن لباجیر هن آواهی هلوشیان زیان لگلک آواهیان بو گل داکت کولانان و تیمی رزگار کرنی جی هول دیدن مرووی که دبنی انقاز دمانه رزگار بکن سازیا لکولین جیولوژیا امریکای هشیاری دا که مزناهی فلاکت دبکو گلکی گران به سازی دیار کر که هجمارا قربانیان دکاره زیده ببه. عرض هجی جبلی ونزویلای باندور لدر دوری جی کر پایتختا کولومبیای بوگوتا کو به 1000 کیلومتری دوری جه عرض هجی او جه جیا یکینه ریوبری آفت او ریسک یا نتویی کولومبیای دیار کر کو جبو پراوین کاریبی که خطریات سونامی نینه هر وها ایرو عرض هجک به پلیا 6.9 لپراوین باکوری ژاپنیای چبو حکومت ژاپنی پشت راست کرد که حتی آنها تراپور لسر بریندار انزرار جدید توننه ده همان دمه ده حکومت آنی زمان کره دار نرخاندنا روشه و شوپاندنا هر انجام محتمل دومینن. لباشار مرشی ترکیه جبر صدمک ندیار ده آواهی که ده شواد درکت هاد زانین گو سه کسان جیانا خوش دستا. آگره گو دیدمک کرد زیده بو لآواهیا گو شوات لی درکت بو صدما فکارک مزن. یکینین تندرستی و آگرکوشیین باجر دیدمک کرد گهشتن جه بویره. به دستوردانا یکینین آگرکوشی شوات کت بن کنتروله. هاد زانین گو شوات ده سه کسان جیانا خوش دستا. هر وها یکینیان بریدا کسین گو بدومان باندور بون. هات راگهاندن گو شبو ناسنامهین کسین گو شیانا خوش دستانه او سدما درکتنا شوات لی کولین هاتیه دست پیکرن در باری بویر ده لی پرسین بردوام دکه. لدورا شقیف باکور تاغا شیخ مقصود حلبه بانک هات خواره و ده انجام ده دو کسان جیانا خوش دستا سسه جی بریندار بون. هلوشاندنا ویبانی ده دما خباتین نوکرنا آواهیه یا بارگه که لدورا شقیف پیش سازی ده پیک هات. لگوری گرینندتیا آورته و ریوبریا کارساتان حلبه خباتین لگرین و رزگار کرنه بداوی بونه.
شش آدارا بوریجی آواهی کنشت جهبونی یا 5 قاطی هلوشیا ده انجام ده 12 کسان جیان خوش دست دا او جی 5 جن 5 میر و 2 زاروک بون. پشتی شواتا مزن لگوندی گر سوری گوته ده 5,000 دونم زوی شوتین جوتکارن هرمی جترسا شوات نو دست به چنین آلزگین برهمین خواه ین مایی کر. لحسکه جی آگرکیدن 25 دونم گنم شوتاندن. جترسا کو چندونم زوین ویین مایی جی بشوتن لزا چنینه دکا. دو روش بره روژکا گرام بو لسر غسان ابراهیم و حمو گندین گرسور. البارح كمان عنده الظهريات احترق بالاتجاه زاد راح زرع. د 23 حزیران ده لگونده گرسور کو 20 کیلومتریان دوری باجاری قامشلویا. آگره کی دجوار بزویان کت. هادي ايه زيتون هادي طفوهم وهاي لون ما ايه طفوه لون ما الناس جبر پلیا گرمازیده و بایا دجوار. آگر نهات کنترول کرن و گاشت حتی ریا گشتی یا عمودی و قامشلو. جی 130 دونم زوی 35 دون من غسان ابراهیم شوطین و نها جی تشتامایی بلز دچنا. اما دور 130 دول عرضي ما هي 35 دول رشرش بشوتي كزبرامه دول او سي شوال ونيبون تقريبا شوال جي شوتي واقر تقول ما بهيز تقول تمويا هاتي فيدك او اقر بيكت وسيطرة سر كسيني كاري سيطرة سر بكرايا سروکی کومینا گرسور جیج مرا بحثا هرگولین شواط دکا و دوبیجا کو 5000 دونم زوی کو پرانی آوان گنم بون شوطین. بالزلامة بزاروكا بهفجين قش دركتن يعني مشاري في آجري كر بس آجر قلكي دجوار بو ومنكاري بو دفينا تعداك لقندي قرصور هات ونا قندي قرصور تنيجي يعني منطقة كامل تعدلي هات بس هو قندي قرصور سكارم سربا آخذم قندي قرصور 14,000 دولم عرض ليه هي عقاري وينا تقريبي 5,000 دولم شوتي. بریا کوان بکیجن گنده گرسور لسر یا صفیا یا گریدای باجار حسکی امراستی بویا رکدن آشواتی هاتن. کومک جخلکی در دورا آگر کن بونا و بدرفتن هری بچوک هول ددن کو آگر ومرینن. آگر بزاویه محمد عبد كتبو 25 دونم گنميوي شوطين. كنت بعملي ناطرين حصاده ما از لسر کاری خوابوم. افده و 15 روزن ام لبنده دراسه بون. دراسه نهات. جنشکا و نیرو ما بهیست کو آگر و کتیه. از درکتم من دید آگر به زویه من کتیه. اف بو تشتا کو چه بو. امپیر نگهشتن. زویین ما حمود شون. خطاس لور بو. انرژیا طاوه شوتی. نزی 300 مترو کابلو شوتین. والغطاس بالبير كمان احترق. هینا جی نزی 10 روزان. جچنی نازویان رمایا. بردام یاوان شواتان جی. ترسا جودکاران زیده دیکا. عبیر محمد نوچه تیوی. قامشلو. بینرن هجا ایرو پنجشنبه فرماندار گشتی قصدا مظلوم عبدی و پارێزگارê Hesekê نوردین احمد دربارê rewşa sotemeniyê û buhabûna wê de civiyan. Di civînê de rewşa sektorên enerjî, elektrîk û avê herwiha şêwazê destekdayîn û başkirina xizmetguzariyan hatin destgirtin. Her du rayedaran herwiha behsa pêşveçûnên radestkirina zeviyên petrolê bo Wezareta Naftê ya hikûmeta veguhêz jî kir. مظلوم عبدی و نوردین احمد لسر دانینا مکانیزمه دستکدایینا تایبت بو پارێزگاha Hesekê lehev kir. Armanca vê mekanîzmeyê misogerkirina istiqrarê di sektora sotemeniyê de herwiha destekdayîna xizmetên sotemeniyê bi awayekî got bandoreke erênî lê jiyana xelkê dike. Di çend rojên borî de ji ber nebûna sotemeniyê piraniya jenetorên li parêzgehê rawestiya bûn tiştê got bibû sedema خۆپێشاندانان لەگەلک باژاران.
Mêberê xwe bidin Tirkiye li dijî şaredariyên CHP pêla girtin û binçavkirinan berdewam dike. Vê carê jî li bajarê İzmîrê yê Tirkiye du serokên şaredariyan hatin binçavkirin. Di çarçoveya lêpirsînên şaredariyên navçeyên Balçova û Seferihisarê yên İzmîrê de gelek kes hatin binçavkirin. Di nava binçavkiriyan de şaredarê Balçovayê Onur Yiğit, dayîka wî Meryem Yiğit, endamê Meclisa Şaredariya Güzelbahçeyê û parlamenterê berê yê CHP yê İzmîrê Doğuşbayır jî hene. Her wiha di çarçoveya lêpirsîna gendeliyê ya li ser şaredariya Seferihisarê de ku 20 Hezîranê hat destpêkirin, şaredar İsmaîl Tişkîn jî hatibû binçavkirin. Bi bahaneya sucên endamtiya rêxistinê, bertîl û nelerêtî û xapandina li dijî saziyên dewletê di saetên serê sibehê îro de ango roja 25 Hezîranê li İzmîr, Stenbol, Aydın û Edeneyê operasyonên binçavkirinê hatibûn destpêkirin. Tekildarê mijarê alîkarê serokê giştiyê CHP Devrim Çelik li pêşiya Qereqolê wiha axivî. Li Seferihisar û Balçova operasyon hat eldarxistin û 26 kes hatin binçavkirin. Em hîn bûn ku ji kesên hatin binçavkirin 24 kes di lêpirsîna beriya anha ya şaredariya Seferihisarê de hatibûn binçavkirin. Daxwaza me ew e ku serokên şaredariyên me û malbatên wan di demeke nêz de bêgirtî werin darizandin û werin berdan. Bu doğrultuda da arkadaşlarımız Li Tirkiye li gelek saziyan mûçeyên karmendan newek hevin bi taybetî mûçeyên mamosteyan. Ev demeke hejmarek mamoste ji bo mafên xwe li dijî Wezareta Perwerdeyê ya Tirkiye ketine greva birçîbûnê. Nûçekhanê me Eyûb Ok derbarê mijarê de raporek amade kiriye, em temaşe bikin. Li Tirkiyeyê îro 11 rojin komek mamoste di greva birçîbûnê de ne. Mamoste sê daxwaz ji hikûmetê dikin. Lê belê ji ber ku hikûmeta Tirkiyeyê heya niha bersivekê herînî nedaye wan dest bi greva birçîbûnê kirine. Daxwazê mamosteyan wiha ne. Bila mûçeyekî emtirîn ê mamosteyên sektora taybet bi qasiyê mamosteyên xwedî kadroya dewletê be. Bila di sektora taybet de peymanên demsalî bidawî bibin û mamosteyên taybet jî wekî yên din xwedî peymanên bêdem bin. Bila hemû mafên bingehîn ên mamostetiyê ku ji bo mamosteyên din hatine nasîn, ji bo mamosteyên sektora taybet jî bên nasîn. O annelerinin ak sütü gibi helal olan haklarını istiyorlar. Bu daha nasıl anlatılır? Mamosteyên sektora taybet bê ku xwedî pîvanên ewlekar û mafên hukûqa mamostetiyê bin saetên demdirêj û bi erzanî tên xebitandin. Peymanên wan ên xebatê demsalî tên kirin û ji mafê xebatê bêpardimînin. Ev jî dike ku ji mafê bingehîn ê ji hukûqa xebatê tên jî bêpardimînin. Yek ji daxwaza serekeya vê çalakiyê jî mülaqata ku li mamosteyan tê spartine. Mamosteyên ku ji azmûna pêwîst derbas dibin, rastê mülaqatan tên û di nava civakê de li ser tendurustiya vê mülaqatê gelek nîqaş hene. Lewma mamoste dixwazin ku ev rêbaza mülaqatê ku rê li ber tasarrufên şexsî ve dike rabe. Bu açlık grevini ilk tekrar ettiğimiz günden itibaren zaten söyledik. Bu süresiz bir açlık grevi. Bize haklarımız teslim edilmeden 1611 Mamosteyên bi salan li ber xwe didin diyekî hezîranê da daxuyan yekdan û cara da wê rayedar şiyar kirin. Mamoste gotin ger heya du hefteyan ev kêşeçare ser nebe, em ê dest bi pêvajoyekê nû bikin. Lê belê hikûmet ji vê şiyarê re ji guhên xwe girtin. Piştî du hefteyan mamoste çûne Enqerê û xwestin li pêşiya Wezareta Perwerdeyê daxuyanî bidin. Lê belê hikûmet bi êrişa polîsan bersiv da mamosteyan û nehêşt ku ji Güven Parka Enqereyê bimeşin pêşiya Wezaretê. Di vê êrişa polîsan de çil mamoste hatin binçavkirin û gelek mamoste jî birîndar bûn. Piştî vê êrişê mamoste biryara greva birçîbûnê girtin. Piştî greva birçîbûnê gelek sazî û rêxistin û partiyên siyasî piştgirî dane mamosteyan û ev rojev bû yek ji rojevên sereke ya Tirkiyeyê. Piştî dengvedanê do bişev hevdîtinekî di navbera rayedarên hikûmetê û sendikayê de çêbû. Lê belê heya niha gaveke şêmber nehatiye avêtin.
نقاشên li ser wendabûna Gulistan Duku û mirina gomanbar a hevalawê Rojwelat Kizmaz ji nû ve derketine holê. Parlamentera Dem Partiyê ya Amedê Edaletkaya pêşniyarnameyeke lêpirsîna parlamentoyê pêşkêşî Meclisa Mezin a Tirkiyê kir û li ser têkiliyên gengaz ên di navbera her du bûyeran de daxwaza lêpirsînê kir. Xwendekara zanîngeha Munzurê Gulistan Doku di 5 çileya 2020 de li Dêrsimê wenda bû. Tevî salên ku derbas bûne jî çarenûsa Doku hîn jî ne diyar e. Nîqaşa giştî li ser îdayên îhmalkariyê di dema pêvajoya lêpirsînê de û rexneyên ku delîl bi têra xwe nehatine nirxandin berdewam dike. Di bergeha dozê de 17 Nîsana 2026 de waliyê Dêrsimê yê wê demê Tuncay Sonel û kurrê wî Mustafa Türkay Sonel piştî ku di çarçoveya lêpirsîna xwendekara zanîngehê Gulistan Doku de hatibûn girtin. Rojwelat Kizmaz hevala nêzîka Gulistan Doku di nehê Sibata 2024 de li Êlihê wenda bû û cenazeyê wê paşê li bendava Ilisuye hate dîtin. Herçend dosyaya lêpirsînê bi biryara nebûna bingeha lêpirsînê hate girtin jî, raporek otopsiyeya nû eşkere bû ku di asta kem de profîla DNAyê di mînaka Neynûkê de hatiye tespîtkirin û nehatiye lêkolîn kirin ku DNAyê mêr IDK ye. Parlamentera Dem Partiyê ya Amedê Edaletkaya pêşniyarek lêpirsîna parlemenî pêşkêş kir û diyar kir ku divê her du bûyer bi hev re werin çareserkirin. Pêşniyarê daxwaza ji nû ve lêkolîna delîlan, tespîtkirina ihmalkariya potansiyel di pêvajoyên lêpirsînê de û zelalkirina têkiliyên îdakirî kir. Kaya tekez kir ku eşkerekirina rastiyê û parastina hesta adaletê pir girîng e. Di raporan hatiye amadekirin de daneyeke ku derbarê dema mirina Rojwelat Kizmaz de cih bigire tune ye. Dewleta Îranê kiryarên bidarvekirinê lê dijî welatiyan berdewam dike. Îranê cezayê bidarvekirinê li sê girtiyên siyasî yên birayên hev birî. Rêxistina mafên mirovan a Îranê ragihand got sê girtiyên siyasî yên bira yên bi navê Hadî Fazlullah û Mihemed Nîkbaxt di bin metirsiya cezayê bidarvekirinê de ne. Malbatên her sî girtiyên siyasî ji bo rizgarkirina jiyana wan banga çalakiyê kir. Her wiha malbata Nîkbaxt parêzerek girt da ku dozê bişopîne lê hîna nediyare ka gelo ev parêzer dikare bigihêje dosyaya dozaniyan na. Li gorî qanûnê Hadî û Fazlullah 20 roj hene got lê dijî biryarê etîraz bikin. Her du girtiyên siyasî bi parêzerekî kirêkirî beşdarî rûniştina beriya vîdeo konferansê bûn lê li gorî çavkaniyeka agahdar ji ber astengiyan û înterneta qels a di girtîgehê de wan nekarî birêk û pêk pêvajoyê bişopînin. Kejal Rehmanî di roja 19 de gireva xwe ya birçîbûnê bidawî kir û rewşa tenduristiya wê nebaş e. Tora mafên mirovan a Kurdistanê ragihand got Kejal Rehmanî girtiya siyasî ya Kurd a di zindana Sineyê de li ser daxwaza malbata xwe gireva xwe ya birçîbûnê ya 19 rojan bidawî kir. Kejal endama malbata dadperweriya Kurdistanê di rewşeke tenduristiyê ya xirab de ye û rêjeya lêdana dilê wê bi awayekî xeternak daketiye. Tevî israra bijîşkên girtîgehê got wê veguhêzin nexweşxaneyên derveyê zindanê beşa istixbaratê rê li ber wergirtina dermankirinê digire. Kajal li gel birayê xwe Danyal û hevjînê xwe İsa Fayzî ji 6 Hezîrana îsal ve lê kamyaranê bê muhleta yasayê hatine girtin û bi endamtiya du komên opozisyonê de hatine tawanbar kirin. Bînerên hêja di demên dawî de hin agahî li ser revîna hişmarek çeteyên Daişê ji girtîgeha Dêrikê belav bûbûn. Li ser vê mijarê hêzên ewlekariya hundirîn ên Rojava daxuyaniyek belav kir. Di daxuyaniyê de hat tekezkirin got ev agahî nerastin û ev kesên reviyayî got li navenda girtina demkî diman girtiyên sûcên cor becor bûn
و جارك دن أو هاتن گرتن. هێزên Ewlekariya Hundirîn a Rojavayê Kurdistanê ragihand ku agahiyên li ser ravîna çeteyên Daişê ji girtîgeha Dêrkê nerastin. Li ser vê mijarê hêzên Ewlekariya Hundirîn daxuyaniyek belav kir. Têde diyar kir ku 11 bersûc ji navendeke girtina demkî reviyan. Lê 10 ji wan dîsa hatin girtin. Navenda hêzên Ewlekariya Hundirîn a Rojava têkildarî bûyerê ev agahî dan. Di van rojên dawî de hinropel û malperên tora civakî agahiyên nedurist belav kirine ku têde têgotin komekek girtiyên girêdayî rêxistina terorîst a Daişê ji girtîgeha li navçeya Dêrikê reviyan e. Em fermandariya giştiya hêzên Ewlekariya Hundirîn bi awayekî piştrast diyar dikin ku ev agahî bi tevahî nerastin û tibîngeheke wan arast û neye. Di daxuyaniyê de hat destnîşankirin ku ev girtîgeh neya girtiyên Daişê ye û bûyera ku qewmî li navendeke girtina demkî bû. Ku têde kesên li ser dozên cuda hatibûn girtin. Fermandariya giştiya hêzên Ewlekariya Hundirîn di daxuyaniyê de got em piştrast dikin ku hêzên me ji bo parastina ewlehî û aramiya herêmê di rewşeke amadebûn û seferberiya tam de ne. Em bang li hemû welatiyan û medyayê dikin ku di weşandina agahiyan de hişyar bin, tenê li çavkaniyên fermî binêrin û nedin dû gotegot û propagandayên ku armanca wan têkbirina aramiya herêmê ye. جگری سروک AKP افکان آلا درباره قانون چارچوبه‌ای یکو تی پایین ده چارچوبه‌یا وی پیواژوی ده وره درخستن ده آخوی. افکان آلا گوت امی هول بدن بری گرتنا پارلمانتوی وی یکی بکن پلانامه اوه پیشکش کرنا قانون بریگو پارلمانتو بکوه بطلانهی. Li Tirkiyeyek ji rojevên sereke pêvajoyê niha qanûna çarçove ku wê bingeha yasayî ya pêvajoyê pêk bîne di rojava aliyan de ye. Ji rayedarên hikûmetê daxuyaniyeke nû derbarê qanûna çarçove de hat. Piştî daxuyaniya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ya em li ser çarçoveya qanûnî dixebitin, cîgirê serokê AKP Afgan Al jî derbarê nexşereya demê de daxuyaniyek da. Afgan Al ku ji bo civîna koma AKP hatibû Meclisa Mezin a Tirkiyê ya derbarê dema ku qanûna çarçove ya derbarê pêvajoyê de dê pêşkêşî meclisê were kirin de got em ê hewil bidin ku berî girtina meclisê wê bikin. Plana me ev e berî ku meclis bikeve betlaneyê qanûnê pêşkêş bikin. Her çend li gorî qanûnê parlamento di yekê tîrmehê de biçûya betlaneyê jî biryar hat dayîn ku xebatên xwe bidomînin. Meclis wê heta 24 tîrmehê bixebite. Serokkomarê Tirkiye Erdogan jî duh di civîna koma parlamentoyê ya partiya xwe de diyar kir ku li ser çarçoveyeke qanûnî dixebitin û got em ê bêyî derengmayîneke din wê pêşkêşî parlamentoyê bikin da ku were nirxandin. Erdogan paşê bersiva pirsan da û got em ê bi qasî ku pêre bigihînin pêk bînin. Erdogan li ser pêvajoyê daxuyaniyek da û got em li ser çarçoveya qanûnî dixebitin. Şandeya Emraliyê ya Dem Partiyê herî dawî di 24 Golanê de bi Abdullah Öcalan re civiyabûn. Yek ji mijarê ku di vê civînê de hatibûn nîqaşkirin qanûna çarçove bû. Ku tê payîn ku di çarçoveya vê pêvajoyê de were derxistin. Abdullah Öcalan di civînê de derbarê qanûna çarçove de ev daxuyanî dabû. Bêguman giring e ku hemû tiştên tên kirin li ser bingeheke qanûnî bin. Mayîna di rewşa bendewariyê de tenê xeteriyê diafirîne. Dema meya windakirinê tune ye. Ez bawer dikim ku hemû aktor dê bi vê têgehiştina berpirsyariya dîrokî tevbigerin û Meclisa Mezin a Netewî ya Tirkiyê jî dê xebata xwe bi vê hesasiyetê bimeşîne. Qanûneke çarçove dikare şaneya koka a pêvajoya demokratîkbûnê pêk bîne. Rêziknameya qanûnî dê me bixe ser rêya avakirineke erênî ya rastîn, pêvajoyek ku tê de tekerên demokrasiyê bizivirin. Demokratîkbûn pêdiviyeke giring e û serkeftina pêvajoyê me nêzîkî vê armancê dike. Şandeya Emraliyê piştî hevdîdina xwe ya bi Abdullah Öcalan re bi rayedarên AKP re civiya. Di civîna li parlamentoyê de pêk hatî qanûna çarçove hat nîqaşkirin. Şandeya Emraliyê bi serokê Meclisê Numan Kurtulmuş re jî civiya û pişt re jî Numan Kurtulmuş bi Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan re civiya. بینن هجا سالک و حشتمه دسر هلبشارتنین پارلمانتویا باشور کردستان را در باسمون لی حتانها حکومتانو نهاتی آوا کرن پدکه او ینکه لسر دخوازن خو اصرار دکن او هینا تو هیویک جبو آوا کرنا حکومتانو خویاناکه
گرکدن آجوین و گوتو بیجند پارتیین سیاسیین باشور کردستانی درباره چالاکرنا پارلمنتوی آواکرنا حکومتی ده دست پیکر. لی خویانا که انجامک جه درکوه جبرکول هفکرن و تاویزدان جت آلی و نایندان. گوتنین دو انشا سوار عبدالواحد آلوزیا ناف پروسیا سیاسیا باشور کردستانی زیده تر کرن. دماوی راگهاند که پوستا سروک وزیر هرما کردستانی دی بکه و پشکا هف پیمانی آوان. پدکه دابشکرنا پوستان لسر بینگاه وکهویه 5x5 آنجی لسر بینگاه 39 به 39 کوینه که او نویانو آنگاج دکن رد دکه. پدکه و داخوازه وکی مترسیه که لسر پیگاه خویا سیاسی دبینه. او ناخوازه دست جوان پوستان برده. لالیه دن اینه که او تفگرا نویانو لسر داخوازه خو اصرار دکن. او تتاویزان نادن. افجیج خو گریکا پیکانینا حکومت هین آلوستر کریه. دوه بافل طلبانی لسلیمان سردانا چند آلین سیاسی کر و به سکرتری گشتیه گرتو سروک کوملا دادگری و دانا احمد ریک خری تفگرا گوران رجویا پشتی جوینی جی دانا احمد مجید گوت سردما کرسیان بداوی بویا جالیه کی دن و برپرسیری خستنا پارتیا دموکرات آ کردستانی پدکه هیمن هورامی دنویسه که دل سرتورا جواکیا فیسبوک راگهاند کو چالا کرنا پارلمنتویا کردستانی و آماده کرنا زمینه مرجین سرکنه جبو پیکانینا حکومت باشور کردستانی. هیمن هورامی دبیجه کو پدکه ده هلبجارتنین داویده وکی هزا یکم آسر کفتی به 400,000 دنگان لپیشیا هر دو هزین دویم و سیم این باشور کردستانیه. هر وها دست نشان دکه کو مافی رامیاری و دموکرات ای پدکه کو وان انجامان وکی بنیاته که ده گفتگوین خود بکار بینه. تیکلداری مجاری برپرسی رخصنا پدکه هیمن هورامی سدما نقبول کرنا 5x5 وهاشی رو وکر. چالا کرنا پارلمانتوی و آماده کرنا زمینه که مرجن سرکن جبو آوا کرنا حکومت هریما کردستانه. پارتی ده هلبجارتنین داویین هریما کردستانه ده وکی هزا یکم آسرکتی بزیده 400,000 داندان لپیشی هر دو هزین دویم و سیمه. پارتی به مافین خوین دموکراتیک و سیاسی دکاره دان و ستاندنان ده وان انجامان وک بنگه که سرکه بکار بینه. آستنگی کتنه پیواجویا تمام کرنا کابینه یا نو یا عراقی به تایبتی جی پشتی اشکربونا دوزین گندلیه ین ویداویه. لگوری راپوران لدوه کریزه پلانک هیا. پیواجویا تمام کرنا کابینه عراقی جبرنا کوکین تند اندنا برا پارتین سیاسی ده روبروی چند آستنگیان دبه لگوری راپوران پلانک لدو کریزه هیا کودناورا هن پارتین سیاسی ده هاتیه شوراندن دا کو پیشی لداگرتنا کابینه وره گرتن یک جبر پرسیارین هفپیمانی دولت قانونی زهیر چلبی بالکشان سر ناکوکیان اوگود هینجی ناکوکیان سیاسی دناورا پارتین سیاسی ده هنه نمازه پشتی اشکره کرنا دوزن گندلیه ین دوی داویه ده کووه یکی پرزگریکن دناورا پارتین سیاسی ده زیده کرنه زهیر چلبی ده بردوامیان نرخاندن خود آنی زمان کو ده ناورا پارتین سیاسی ده کمپلو یک هیا جبر ریگرتنا لبر تمام کرنا کابینه اف ناکوکی پشتی وی یک درکتن کو علی زیدی هجمارک جرایه داران به توانا گندلی جکار دورخستن ده همان دمه ده درکتنا نوچهان نشاند ده کو سودانی برپرسیار ارک درکنا وان رایه دارانه و ده همان دمه ده تاوان لدجی وی بون برپرسکی دنجی یه ده تفگر اهل الحق ده بناو فاضل فتلاوی گوت کو دوی کابینه زیدی بری کو بچه امریکای ورساس کرن فاضل فتلاوی و حال زیده کر سرک وزیر لگوری داخویانین داوی دخوازه لشکرین امریکی وکشینه کو اف یک دیبه بسده ماتیکلین دیپلوماتیک استراتیجیک به دولت یک بویره وزارت کارن هندر اپراسیون خودی گرینگیه که تایبتن جبر کو راستراز به مجرا چک و کومن چکدار و گریداینه اف مجرجی د تکلین بغدا و واشنطن ده مجرا کی هری هستیاره پیوندیان بغداد و واشنطن لبرانبری قوناغ کنو و چارنوسینه. وزیر درویه امریکای مارکو روبیو پیامک تند ده و دبیشه گود دمک نیزده ده داوی لمترسیا درون و موشکان بینن.
سرک وزیر درو یه امریکای مارکو روبیو نوترین پیام خواهج حکومت عراق رشاندیه و گوتیه کو ددمک گونجاو ده دی بکومه لعراق را مجول ببن و اف مجار دی دانوستن دنانده ورن گوتو بیش کرن. مارکو روبیو گوت کو کومه لعراق درون و موشکان داویجن. ریل بر بداوی بونا شر و پفچون لحریم دگرن. هروها روبیو دیار کرکو اف مجار دید وقت خودواره و دانوستندنین بردوام ده وره چاره سر کرن. دیسا دازانین کو جبوب دست خستنا آرامیا هرمی و جناف برنا فاکتورین کفه خبات تکرن. گوتنین روبیو پیامک زلال و گرینگن جبو حکومت عراقی. افداخیانی روبیو هم وقتی بانگین حکومت عراقی ین جبو سینوردار کرنا چکان دست دولت ده هاتن. بریان هاجی اف مجار د سردانا نونری امریکی توم باراک یا بغدای او هفدیتنا ویا بسرک وزیر عراقی علی زیدی را بوبو روجف. تکلداری مجاری روزنامه اورشلیم پوست بحثا چارنوسا کومین چکدار این لعراقی کر. روزنامه اورشلیم پوست اشکره کرکو ریوبریا دولتین یکبویی بری کامپانیایک دابو دست بکرن. دا کوبریا جزاین آبوری و تروریزمی کومو سروکینوان آرمانج بکن. جالیه کی دنوه سروک وزیر عراقی علی زیدی راگهاند کو پشتی وکشینا لشکرین امریکی جبو ماینا کومین چکدار تو بهانه نمایه و اف پیام دا. پرانیا هیزین چکدار دست برادس کرنا چکین خواه بو حکومتی کرنه. ام دا خواست دکن کو تکلین مب امریکای را جلشگری ببن آبوری. زیدی داویان رخاندنا خوده دا خواست جی اوپیکی کر کو ریب ده هلبراندنا پترولی لگوری هجماران اشتجهین عراقی زیده بکن. پیواژویا تومارکرنا چکین بی دستور آنگو بیر خصت لکرکوک بردوام دکه و حتی نها 11,000 چکین ولاتیان هاتنه تومارکرن. بسپورکی اولهیه جنوچه تیوی را اشکره کر گو ورگرتن آن تومارکرنا چکان به آرمان جاکیم کرنا تاوانان تیکرن. پیواژویا تومارکرنا چکین بی دستور لکرکوک بردوامه. او ریکارین تومارکرنی جالی پولیسا باجیر و تین مشاندن. حتی ویگاوی 11,000 چک لکرکوکی هاتنه تومارکرن. اف چکین کوتین تومارکرن دمانچه و توینکین کلاشینکوفن. پشتی تومارکرنی باچ جبوان تی درخستن و دبن ملکی کسانه. وصل یکم بس داتایک من درست کرد بو او چکانی که چکی حکومت او چکی تومارکرا و کوالا لعنی دزگا امنیه کانوا سالی دوم پارکش دسمام کرد با تومارکردنی او چکانی کوالا مالانه توانی من 11,000 چک تومارکین لناو شاری کرکوک زیاترش و رجک برو زیاتر اروا 6 مهل پیشیا ولاتیان هنه جبو تومارکرنا چکین خواه او دی داویا وی سالی ده دریه تومارکرنی دی وره گرتن. هر وها کسی کو چکا خواقی دیکه دوی تمنی وی دی سر 25 سالان ربه. لگوری رینماین وزارت نافخویی عراقی چکین ناوین او گران ناین تومارکرن و حکومت وانج ولاتیان دیکره. بسپورکی اولهیه جیجن و چتی ویره اشکره کر که تومارکرنا چکین بی دستور گرینگ دبینه و دیار کر که افگاف دی هجمار و جورین تاوانان کم بکه. کۆکردنەوەی چەکی بێمۆڵەت زۆر گرنگە لەبەرەوەی ژمارە و جۆری تاوان کەم دەکاتەوە زۆرێک لەو تاوانی گرنگ دەکرێت بەو جۆرە چەکە دەکرێت کە بێمۆڵەتە و بۆ دیوێکی کەشی کۆکردنەوەی چەک و تۆمارکردنی ڕووی شارستانیەت بۆ شاری کەرکووک دەگەیجێڕێتەوە و ڕێگایەکش دەبێت بۆ دروستکردنی متمانە لە بینی هاوڵاتی و دام و دەستگا ئەمنیەکان. وزارت نافخویی عراقی چکن لشگری اولهی و دمانچهین ترکی تومار ناکه و جدسپیکا سال 2027 و پیوه دی دست دین سر همو چکن که نهاتن تومار کرن. عمان ریا دمکی یا کشتیوانی لطنگاوا هرمزی راگهان لی ایران هشیاری دایه گوبهی پجراندناوی نابه اف کشتیوانی وره کرن. دولت عمانه دی چارچوبه برپرسیاریا خویا لهمبری هرمزه ده ریا دمکی یا کشتیوانیا لطنگاوا هرمزه راگهاند.
لگوری سوپایا پاسدارن شورشا اسلامی ایران هشیاری دا کوراگهاندنا ریک نویا کشتیوانیا لتنگاوا هرمز بی آگاهدار کرن آن هفریزیا به طهران ره نای پجراندنو به تواهی خطرناکه. سوپایا پاسداران روژا پنجشنبه 25 حزیرانه به داخویانیه که گلد کو هن کشتی تنه به تایبتی ین کو دستور جبوان تن داین دکارن د تنگاوه ره درباس ببن. اف کشتی جی جهیلا ایران و تن راگهاندن. جبو درباسبونا ده هرمز ره پیوسته هفریزی به هزا دریایی یا سوپایا پاسداران ره وره کرن. ایران هشیاری دا کو ترافیکا کشتیان لدر و ایرین راگهاندی پر خطرناک و قدغه و کشتیان بن پیکر دیورن دست سر کرن. اف هشیاری پشتی وی که هات که امان روژا سیشم راگهاند اوی ریک دریایی یا دمکی پیدا بکه جبو کشتیان که دخوازن ده تنگاوا هرموزه را درباس ببن. بری شر امریکا اسرائیل و ایران تنگاوا هرموزه لسر آستا جیهانه ریا درباسبونا پترول و گازه یا پینجم بو. بیلانچویا گرماهی لأوروپای اشکره بو. تیگوتن گو ایرو زیدهی 100 میلیون مروی کتن بین باندورا گرماهی 35 پلی. هر وها هات راگهاندن گو لسپانیای 212 کس جبر سدمن گریدای گرمی مرنه. لسران سر اوروپایی تگوتن کو 100 میلیون مرو ایروکتن بن باندورا گرما 35 پیلهی. هات راگهاندن کو اسپانیای دناوبرا روشن یکشم و چهارشنبه ده هریکم 212 کس جبر گرما زده مرنه. لگوری دانین جالیه انستیتویا تندرستی یا کارلوس سسی آل مادریده اف هجمار به دو قاطی جین سالا بهوری یا همان دمه زده تره. لفرانسایی جی استا الارمی زیده بو. لحفت دو دپارتمانان الارما سور آگرمی حته داین. لسران سر ولید 51 میلیون مروف کتن بین باندورا گرما زیده. حته راگاندن کو 5.6 میلیون جوی نفوسی بسر 75 سالی رنه. هر وحال المانیای جی زیده 18 میلیون مروف و بکوین بین باندورا گرما زیده. لباجار ساینت گراتین یال هریما والد اویس یه فرانسایی زاروکه که 3 سالی یه بتنه دو وسایته که پارکری ده هات بو هیشتن جبر گرمه جیانا خوش دستا. هاته راگاندن کو روشا چارشمیل برکین آفجینیه ین سمارت و ساینت استیوه لچمکی الهریما ساینت پاوسی و الپلاجک الهریما نایر موتر 4 کس خنقینه. سروک وزیر سباستیان لکورنو راگهاند کو جهجدی حزیرانی اوور و 40 کس خنقینه کو پرانی آوان جوان بونه. کنفرانسا کار آگشتی یا فرانسایی به داخوانیه که خواست کو دی دما گرما زیده ده لحمو سکتورین کار دما کار به کرد کرن. سکرتر آگشتی سندیکای شوپی بینیت آنی زمان کو کارکر بی کو موچه وان کم ببه دوی دناوا مرجن گنجاو ای هوایی ده بخبتن. لگوری ریخستنا کار آناونتوی هر سال لسرانسر جیهانه جبر گرمی نزی 19,000 کس ده قضاین کار ده جیانا خوش دست دادن. لگوری سازیا تندرستیه یا جماوریه یا فرانسایی ده سال 2025 ده 9 کس جبر قضای کار آگرمی جیانا خوش دستان.